Hey guys, so welcome to my YouTube channel, Channel Vlogs. And dono tong uthot jo tara kung pen Shillong lang lephet la pen Shillong lang ajui. Ano la ke highway dhaba Riboy district Nongpok. Da pen aja breakfast kuri la and epinu ke biok si chui tha. Biok mutton. Mungkin ni bang ke neta biok ta tek khela. Majority aling lah. Ada pen nitung ke direct Shillong hotel ka nitung book et lah. Ada pen ke pinu ta pinu fan mana ni nitung plan pon lah 2 minutes kali 3 minutes nitung pinu channel on thek kalong je dak cinematic ka video selam dono tum labang ahok pelang download pute dak pura traditional teng lo khasi tum kosong se ki chover ajan mai de jola tala मटन दो प्लेट भी चलेगा हाँ 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 जो बियोक टांगो दे लो दोलाब लो सब आइटम जो आलू भाजी लाएगे चटनी एक तो सलाद दोलाब लो जो ग्रेशियस लॉज ऑफ haluan dah bom lah. Jom, dak nang le pen direct coffee nang pajon phet. Ke room lang at lo. Abu ke balcony tang ha. Wow. कुछ भी नहीं है ऐसा ही. Kalau main tu pik-pikan na. Kamu kan tuar long le ekdom hiking mana bang na cok so tuar man ho ki bang na pipi la nam pon do pik bo Jangan selang pol dulu lah hiking. Dolang entah. dolan Selang pon bom lah. na Shillong main market long si dolo Kau pernah penang 6 tháng rồi. jo 20. Kono unique pon. pamo Shillong penang nam pon polo non ke chopu lo ke thought so le pinu la bang pil ha Mentionnya. la bang ke so phai la bang ke So phai lui sivet lo. Muthe la bai ake the jar la ba so. so jar ma tame la bang ke bukuri sanung na kimen la bang polo te inglet man stame grape susu so ni ni tu ke an chumi ma Inang nak oh, inki pole. Keren ya. Kau nasi nak bangga. Klar udik. Dapat a video yang klar uho. Bang, betul strawberry. Ada sawe det pa ba. Room ako lockling. Pwede naman lighting niyo. Phun năng lanh cho nó. Rồi mua dress bang kìa. Là hình bây giờ chelon lên mà. Comment nó pic tha. Càng sao. Okay, good morning and welcome to my YouTube channel Janu Vlogs. Lapen ke non jo Lightroom ke dam ji to Arlo lala. Anili tum jo view lang mi amai pinu tum jo punu photo tuli log lo pinu ha. Ha puta lo. Dam ko lai din ke. Có view thấy cái làng mê tập anh đi cái làng nó càng tươi tươi cái yo là cái làng rồi lo kìa không phải cái đi pasang kok lo nó này cherrapunji anh làm bộ đó thôi and cherrapunji đam to Arlo mê pegan and view làng đam lo bộ làng ik thay yo jo cái làng là này adim tu cái làng lo nàng là chú là tàu waterfall rồi cái sập oh my god oh mane totally ang thora ya le ho jo quê là waterfall da mi dim lo bon Finally जाने के लिए मिस हो लिया। Oh.
Ở làng à làng xuân nó vẫn đi được bằng cái nó mà làng ô chỗ ơi ăn thò phụ đồ có cái nhiều đã có nó bằng cái sport number 4 luôn the underground Arlo Sido dam neng bana học phết bằng cái bo tu isia cave lo dak bang cái guys jo kada ke puna Arlo kyo da karen bolta home tan lo adim bang underground de yo dak bang cái isi cave lo Arlo lam nang po yo anh chupen wangi po dim lo hati tami oh adim lang thayo dono to na solo dam nang po yo ang thor dog yo kilo dam na dono to ang thor dog yo kilo dam na lang thor đấy bo ang thor bo là cái bo là song thor bo là cáiคุณang thor là cái ho dan thor de bang ada oh vô vào giờ vô ăn thor là vô ok ok phải lôi lụt lông luôn ồ na đêm nó sẽ platam con này rồi làm năm tháng ăn thor xí lụt na ngóc mà thôi ồ ồ ăn thor lócเลยกินลดดำนั่งโดนนะตุ้มโอ้น่าไปเที่ยววันอยู่เนี่ยเต็งเลยlần là bạncar đuổi đêm lâu bao nhiêu bỏ ra đây sắp cho bùi lọc sai đấy cả sẽ làm đêm mê pin ăn luôn nó cái là so thác là car đuổi nắng po bỏ oh lần là thằng sông vàng bomเลยlần vàng cái bom màu đã nó cái nó lụt chóc bên hết đi मैंने क्या मैं खाई दो सीता आदमी स्पॉट में है गूगल में बिजनेस ना ने ako नाने लुदम चौक दोपहर angkep aja angkep masa ko ang thor do ko tower sing monai tu ya angke non mang ko na spot number 5 lo ma pila lage pia dim no ne da ka root waterfall an la pulo dam nang po non ke alam oh you know तो दोनों तुम नॉन बैंक के स्पॉट 5 $1 अभी कितना स्पॉट बचा है सॉरी टोटल स्पॉट 11 है ना 11 ओके अभी इधर से जाना है ना 5 तो ओके बाय बाय तो और भी आगे जाना है स्पॉट 5 अभी क्या चीज़ है अभी हम दिखाएंगे इस ब्लॉग पे तो मैं ज़्यादा हिंदी से ब्लॉग नहीं बनाता हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगा हिंदी से ब्लॉग बनाने के लिए कुछ लोग बोलता है हिंदी से बनाओ लेकिन मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोलता ना इसलिए वो स्पॉट 5 बांग लो लगे क्वेश्चन नहीं जाल को लगे दाता इसी लैंग सुनी बन को साल नो लैंग विद्यालय में दिया पटे 1 round starting दम नहीं बगन बो कोई उधर का फिरे थू में से ano konda film lang san le hala arbo ke ndam hu do ni ko last scene hu the oh ko bo lang lo pe he dia scene lang mes sen lo dak bang ge one round mari dam lang po Holan cái làng xuân nó vẫn hiểu. Rồi sport xích lông vang là cái làng xuân luôn. À mang cái này miếng cái làng xuân cái này còn tự vang. Được cái làng mấy sao vậy? Ở đó nó nó này vang làng đam nó bữa tới sport xích sa làng xuân nó. Anh cùi tê gan đi á, anh cùi tê gan. Cái đó cái tóc rồi selfie danger zone thôi. Anh, được làng xuân này đặt phần này tôi là phù vậy đó. Được đặt phần làng là bữa tới xin bằng cặp ra kìa. Lang may pingan di, acar kan bang pute.
Nang thek kolong pa phi pen pote lang met cha de chi ni ang mes sana okay non bang ke sport 7 long se dam bom lo yo atware la puma lo kiju ya thai do he itum kar bengong ta kiju ya thai do sita lason hajar mane pada blog pulote langsun konama ke do I sport konama ke do hoda tourist adim pa cheplang nam pulote kapre num tawang po la pen ke ale ke loing ke itum araka tum se ale loing don tum kalima kala la ke nanda kelang dam teng pulote jo sport 7 long bangke alang sun lang mepik yo lang mepik la si non bangke sport 7 long le pale dam serarak na yo pulo kidam nai ing tui piklon tai to me do hade ing long chong song si sport 7 alang sun bangke alamang ke arve jang je det ma ti men bangke la hen lo alamang arve le jang son te abu bangke klolang mepegi dalang chinglum mepik pola da bangke yo alang hade clean o ma alang sun ke la lo ya sport seven sister waterfall la bangke tame la dak pipi lo to ke yo jo dak signboard long do la lo and isi bang matha damlo polote arve jang hut nai arve ke jang gali det ma ti di main thing bangke and jo la lo alang sun ke yo dak lo la lo ang ton o la room sian na doi ho jo ola ke hun milan ek to ing hun the tok klengan lo holan ho puan ta lo mai ho alang sun hai check lo hai arve jang hun nei mane arve jang hulo pote hedi theklong la ban jista non arve jang jitan mati la na ve dalo alang sun ke lang dam lo te hedi seven sister fall long se dalo pinu ta chelon pe kan lo a view pen address chelon pe kan lo army ke do ya address jo lo ke alang sun ke jo le lo ya non bang ke view ke main na da polo resort long se dalo and lang thai yo jo dai swimming pool dalo ke non lom so dak sang lang ke la ong lo la man ke lo to yo a phina lang dam lo bote view bang lang mesen de swimming pool lo and non nili tum dak pen penangan chester lo viewpoint seven sister waterfall that's the main full lo and orchid resort dome pegi mane dome pegan lo to mo ta wang o an mat hede alam so keres la and the pue pinu tum lo no to alam so keres la jo Arlo lut long luôn anh itu mangga hopu hong sige do dami pu ya ada Arlo bang alo ala bene alang sun do neng ko hong le jun namang bo jo hong namang ada ya Adonodom non mangke elephant fall pai langdam po ticket in long se 100 rupees nang and ke tum long se total 6 person 600 la total nang ke and na pulo lut po yo hello welcome to Elephant Falls kasi addressing time bote dak do lab lo suniagan kita cilep lo oke mami nili tentasan side lo ya dak bang ke la ke leg bong hom ini lagi leg bom tadi gua nak ini क्या बोल रहा है ये तो क्या बोलते हैं अभी ना जेम्स बॉन्ड क्यों ना दिखावा दे Balang kami kita
Nhu ka che lon phai ni ta yo. Finally khasier tuma ritual dressing thang alo and pui pinu ta lo ya. Ching thang lev lo. Ni ngarong pikan lah. Ni la tha. Full uniform, full dress. Lang mi pikan lah. Pian lo de. Pinu ta yo che lon pikan lo. Full dress le. Ni ngarong pikan lah. Don to mo ala khasiya tribe dressing thang et pen non mang ke elephant waterfall step 1 step 2 step 3 ando ani gang sam hupan lo yo nangele do hola ho dak lo elephant fall arum nam nang la jo langsun ke da adim ta map pigan jo lason elephant waterfall lo ang song pa na bang na dak antan ya jo nang mesen adim he ni laga resort lang na boko jo lo yo elephant fall